ole masain thir tu te kalolom levek chewa tu tuma chuan kan muang hian ZPM in an candidate puna an soifia aron tire pania hei Mizoram News in aron talan ani pokani chuan hei tun laya Tuesday Nightmare amilar takle huai sen takmai thil atisual thei lawan ti hial khopa thil chui chiang thin mi kha tuna hen soi luai ania ZPM lampang ruling party an lo ni bok nen hian umapui Tuesday Nightmare te David Sailo anti thumak pui le thu tha pui ron post rinina MP candidate ZPM MP candidate aron soi na kha he ZPM lampang mi le sa ten lungoi lo hle mai ani chuan he thu kal zela hian tunge thil ti suala tunge dot soi ti chu reilo te hian kan hrachiang hle do na chuan tu tuma chuan ZPM shwe tu te na an thuron chhuak kha kan chiar hawanga uluk takin lo ngai thala abikin Tuesday Nightmare soi le pu David Sailo soi kapom makani ti ngal thei po ani ngot lawani chuwan chuan ZPM lampang ina an thuron chhuak hi uluk takin kan chiar do na ni April le so pakhat sani somni pali dar thum le minin nga PM ZPM Legal Department chuan vo ini som pakhat thali sani somni pali hian press conference kawin Lok Sabha MP in Thantura an candidate Richard Vanlal Mangaya an puna an soifia David Sailo le Tuesday Nightmare ilaka criminal case file zui thuai an tum thu an soi aron ti rupania apui don hemem le ti langrang mai poni sek an sia zui photanga ZPM Legal Department how to te soidanin Mamco Manager Marketing lerem thanga le Mamco Consultant dia chal Mastercard Raman Gauhati 10 contract na pek chungchanga inbum na case sinfelto hremna po pek to kai noya ZPM MP candidate soilu vetral tumna David Sailo inti pakhat thu zia chu social media ana sataka thedar ani baka Tuesday Nightmare YouTube channel chuan tu te emo phone a bekwalin anin bi na record thedar ani tin rin thu tlem bel cha in case po lakal mek anga soizuin thedar ani ron tia ZPM department lampang ania an thinarim le ti langrang mai he case hi chin felto ani in le rem thanga hi ni somni pani thasom pakhat sang ni somni pani khan thiam lo chan tir ania Mastakur Raman hi ni ruk thani sani somni pathuma thiam lo chan tir ani thung case hi chin felto le ti top to ani poni second share chun som zel photang Richard Vanlal Mangaya social media le YouTuber pakhatin mertel ram an tumna chan langsar ber chu affidavita ming assign ve ti ani thu soin ZPM Legal Department chuan Mamco lam intiam kamna le kha kan chiar ani chuan Mamco account na sumlut ngei tur anga tarlan ani chuwangin assistant manager ani agin Richard Vanlal Mangaya khan assign ve ngei tur po ani ti anti aron tia poni se ni he thil chung chang hi chuat heu neu lo hle maya thil ti sual tu le nge khatinga dik lo taka social media atemo thu dik lo vor dar ang chingat phei kha chu anan hriat chen tak huna phei choren achana chle dol ti lang renga ni film khur hi ngai hle maya begin sarkar laka phei chon film khur ngai zol thin renga ni kan sia chun zom zelanga ZPM Legal Department chuan sumluna ero Mamco account ni lawin lerem thang le Mastercard Raman account ani dai ti SCB 10 an chui chhual evek thu soin poisa virvel dan zong chiang zo ka kan hredu ani chuan court judgment and order ni somni pani thasom pakhat sang ni somni pani le ni tharuk sang ni somni pathuma te chiang takin tarlan ani ti in affidavit aming sign ve chung changa Richard Vanlal Mangaya hi boom ani zok thu an soi Richard Vanlal Mangaya hi in nam hnoi ve nge ni se alaka khe siam sak lo na chan tur engma om lo ti soin ZPM Legal Department chuan ruling party thil ti theina anei hanti donila kesin chan laya ruling party chu Congress party ania thu buai nge to chho hun lai vel hi MNF party ruling line ni in thu thu na siam ani hun lai po MNF party ro rel hun lai thau ani anti ni ZPM Legal Department talan danin Tuesday Nightmare YouTube channel in phone call recorder phau chua an mi bum tam tak zinga pakhat thu soi chu han ngei thak sakta zuaila anti ami pakhat thu soya khan richia le purem thanga hi kan hlan thlap zel an pahnih chia zelin mo ti khan asoyani Tuesday Nightmare in mi pakhat ati hi tlang ming thang ani nge in kan hria ani hi MNF ru kol ni in mi then khat phe chuan zoram thanga uite ti hialin an soi thin ani aron ti ang pani se he thil phena hi chon thilin thublian takhi chom ti langreng maya
chuti rualin Tuesday Nightmare uma pui po hi he thila he thiam lo achang ani nga chuan heti kan rin ai ngot hian achan hi a che hle don ti lang reng ani chuti rualin David Sailawin ti po hi thu nei tu lampang te CID lampang te pon an chui chiang ani charchara an hre chiang ani ngat phei chuanin thiam lo changjok ani phei chu an chan hi che hle thei don ti lang reng ani chuan he kan hmuang hian ZPM legal department lampang haute an thinarim hle ti lang reng bawk ani a hei Tuesday Nightmare ina a chanela nami record phone call record an phau chu an mi bum tam tak zinga mi ani a ti den ZPM lampang chu aron soi sia bawk ani a poni se he thil hi entin nge akal zel don ti tuna hen zoram mi pui tam takin kan thlir mek ani a tulai nga phei chuan social media phei chuan thil hriat chian lo phei chu huai tak taka soi ngal rengot te poi thil thalo em ani abekin sarkar lampang kai hnoi thila pangat phei chuan in politics lampang angat phei chuan rilru hi avung ma bik anti hi dikhle mai ani notina ZPM lampang pon congress lampang ni na kha diklo de olekten entin an ron soita se chun congress lampang tan chuan khatiang dot thil lang chi te thu bel chil dol lawang chi kha chu ngoi bo pui chi kha ni dong lo hrim ani achan chu democracy kan nia thu dik lawang chi a politics MA party bill ang hanin pungat phei kha chu ngoi na chi kha ni dong lo ti lang sa renga chuwang chon tun tuma an thu buai ron ir chuak hi engting nge akal zel don kan lo en mek ania chon chan chin tharom chung an da le zel dona poni se thil ti sual tu le adik lawa lo tang mar pat te kha chu nakin loka hianin shrem ani don ti po alang sa renga nia eng poni sela new sinaron tala ni kan share zel dona ni ti choni somli pathum tlanga sani somli pahnia lerem thanga hian chengnoi somli ngei to a peturina tilia chengnoi somli hi anei thelo awangin chengnoi somli chu lelma chuana dispatch rider bank account Vijay bank a thun ni in Mastercard Raman Axis bank account a chengnoi somli chu RTGS manga transfer le ngalani tlaming thanga hian lerem thanga le rechat walal mangai te omdun laya poisa fai lan fo thin anga asoi hi investigation report le court judgment atang hian dot asoi chiang le ani te amu thei ani ngaron ti bok ani kan chia chun zom le main he thila hianin amo phur tu hi chore lo te a hian an man chuak don ti alang sa reng to ni ZPM legal department chuan he tianga case chin fel to thiam lo chang te po hriat chian to le hremna po pek to an ni laya case a tel ve reng lo politics in bei na ten om tak manga ti ming chiat tumna le bipui ten do thlan na fi mang thei lo tu ra dot manga in pu na tha an ti lo le ti so in he tianga case chin fel to le special court za om takin thuthlung na asiam fel to laya a ching por zonga thuan lo vei vir kwal hi court za om na ti por banga kan ngai ni antia court ro rel na za lo na kan ngai ni anti ni press conference an ya top san mai an tum lo thu so in ZPM legal department chuan kan bo zui zel don criminal complaint po file zui thuai kan tumani thudik lo zia ka vordar tu le mipui ril ru hruai koi tuma trong kam thiam taka thudik lo vordar ani theina na thei top chua tu le thu hret tu der ne na in thuruala mipui bum tu le MP candidate ti ming chiata mipui ten an vote lo theina na mala tu laka hian thu buai siam sak an ni thei ngei nan kan buai pui mek ti in vote tha khun thlen ma ngeya khe siam sak ngei an tum thuan soi aron tia poni se engtin ze ngei akal zel don kan lo thlir mek ania Tuesday Nightmare uma pui pon video thar aron nei le ngei po arinom hle mai ne poni se kan lo thlir zel don ani